جبونیزیک آگهدار بون سرراف شده وره و چوانیا بانگشه لیستا 104 یا کمالا اسلامی شانده که انجمن سرکردهاتی یا کمالا اسلامی بسروکاتی یا مامستا عبدالستار مجید اندام انجمن سیاسی کمالا اسلامی و برپرس بازنه یا هفلیر دهوک یا هلبجاردنان سردانا دهوکی کر و شلا استاف مالبند نه دهوک و پیشوازی لحاته کرن. سردانی ئێمە وەکو شاندێکی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی بۆ پارێزگای دهۆک بۆ بەسەرکردنەوەی خەڵک و جەماوەری خۆمانە بە تایبەت و جەماوەری ئێرە بەگشتی پشتیوانیمان وەکو سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی و وەکو ئەنجومەنی سیاسی بۆ کادیرانمان بۆ ئەندامانمان لێرە زۆر زیاتر بکەین و دڵنیایان دەکەینەوە کە مادام ئەوان بە هەموو شێوەیەک هاتون خەبات دەکەن بۆ ئەوەی کە پرۆژەی ئیسلامی و پرۆژەی کۆمەڵی ئیسلامی بەرەو پێش مەگەشەی پێ بکەن ئێمە پشتیوان بەخوای گەورە دەبێت پشتیوانی پشتگیریمان لە هەموو ڕۆکان و لە ڕووی مادی لە ڕووی معنەویەوە بۆ برایانمان خوشکانمان کادیرانمان لەم دەبەرە زیاد بکەین. پاشیشان ده میوان گل برپرس و کارگرت مالبند نه دهوکی کمالا اسلامی و کاندید لیستا 104 دهوکی چند سردانه که جواکی بولای کسایتی و زانا و خلق دور دهوکی برن و بحث لیستا کمالا اسلامی و پروگرام وی هلب جارتنان بو پارلمان عراق و گرنگی ها دنگدان بو لیستا هلوست و مردایتی بو وان دیار کرد. دگل بردامی ها بانگشه ها هلبجارتنین پارلمان عراق روش بروج استافت کمالا اسلامی الویده وره پتر خطواستینن جبوه چنده دنگ و رنگ لیستا 104 و کاندید ویل پارزگاه دو که بگهنن پتر یا خلک دوره. یشمت هتن ام سردانات گینو خلقیت گینو و هزار خو آمانجت خو بو خلقیت بیجین کارمانج ما چه شغل ما چیه یادی دمین توسر خلقی از پشراستم خلقی که جلگه مازن جلگه هجارا جاوا یل کمال اسلامی و سرکفتنا کمال اسلامی چگو اول به دادید که چند یعنی خدمت کامازن بو هجارا که وجاج بره هنده مادام جاوا هجار کمال اسلامی دلیوابتن و وای خوشه چگو اون جاوا خودنا هجارا داخازش خلقیت کم جاوه کمال اسلامی جیل دنگ وانا بلاو دنگ بلاش نبن چونکه والله بلاو باش بزانن او جاوه الهجارت ملتی بید او جاوه الملت جی او ملت خوجی پارزن ده آخا خوجی پارزن و ده حق و مافت هجار جی پارزن. کمالا اسلامی یا رجده کل پارزگاه دهو که مفاجعه که تومار بکد و جماره که مازنا دنگام دست و بینید کد هزرا دوست و نیارت وی دانه بید لو ماجی یا خباته که بردوام دکد بوه چنده. آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دهوک.